Ntuko ya rojo nirio mugambithania Bahati Mwamuye geri kurita wamuri bwawe kethira Kawira Mwangaza ageta na mbere kugamba akaririte giti kia ngavana kana akebera na kumbithia munini wawe Mutumanto Ithingia kujukia muthigo jwa utongereria Bomiru. Ni ntuko iri antu baba ingi beterete na mankau aregani na agwati mbaru Kawira Mwangaza bakioneka kwiringa kibara bonthe bari na wirigiro ati ntuko ya rojo igeta ureba kwenda. Ntuko ya rojo na kumira mathene jithano cia muthenya ciongwa antu bakauntemera bakethro bakimenya ethro bakethro bakiona gavana umweru Reverend Isaac Mutumanto Ithingia kana Bishop Faith Kawira Mwangaza okenderia gutongeria kiri ogambura bweteria mubire jokoni baba ingi mugambithania okotie milimani omantu ya kiwatho bona Bahati Mwamuye akethro akiamua ethro agitikania mawakili ba gavana Kawira Mwangaza kana mawakili ba bunge Senate mugambithania Mwamuye akethro agito gambi bwawe ethro irigire bire bekiri mawakili ba gavana Kawira Mwangaza kana na gichungu conservatory orders ibi batere kwethro bikenderia igamba rithro ririkiro magukinyira muthia kana bikethro bikibeberwa gavana Kawira Mwangaza ethro igamba ari omiobisi korona ku kireitumi bibiria mawakili ba gavana Kawira Mwangaza Elishongoya na Elias Mutuma bathekerinya kuringira tako kenda conservatory orders ichenderia kwethro ikirongeka bera mugambithania Bahati Mwamuye bunge Senate ni atire kwethro ikimibiria gavana Kawira Mwangaza gitene na mugambithania okoti cha Meru bwana Kasani na arungikite MCs ba bunge county Meru kwendera musona jwa kwebiria gavana Kawira Mwangaza gitene Kenge wakili Mutuma wakili Ongoya bauga kukeja kwa gavana Mwangaza kethro kebirwo gitene ne gamba rithro riga mwaka ukinyira muthia na kuonekana gavana Kawira Mwangaza atina maitia ukethro kwinta yiki umuno gwitita gavana ukethro tunyito bicine na kuleta gavana Kawira Mwangaza gitene kaire. He could fire all the CECs. He could rearrange the government. He could disrupt service delivery. Yes. So if then the court was to later find that indeed this impeachment was a sham, Yes. there would be no way of rectifying that situation. That the design of impeachment is to achieve accountability, political governance, and personal responsibility. Atere igambare naryo radi tiro mbere maita jairi na radi tumite county Meru drina kuriganiro kwa mwanya kwa ntuko kathumba mpumi ciari kethro itema mukondo jo mweru jura jumba kuza jidongo mimanto keba mwe na inye kethro chidokange cha bururu kebange ngeripota Ntoshero TV kumaje kengine ngine kineke mushujo Nairobi mbita Boniface Mungera.